ibotok nga ibajuho na ito di alatu hatta isuro ani o bartu tu ulaw na batak na ito jadi kami mana magpailo sabot ibotok jadi suksonipi na ito haronani dikikiyon muli marohanyak ka layak pi beberetku. Jadi pesantren kami mau ulos di botok ulos sabuton, ulos naudi mau yak nanti baru mengenalkan. Jadi itu pesantren kami mau ulos di barisan kisian itu. Baru masa pesantren. Mbak, jangan kamu seno. Ini kamu bisa. Jangan terbalik. Itu terbalik nggak? Terbalik. Terbalik di pas ini kata. Oh ya. Kena tangan ini. Udah pasti. Jadi amang guru. Oh itulah. Jadi amang guru bolo dipakatayon na budari. Wala sabuk dosa kami. Alay roda mangon dihusipot weu. Ang dia amak dorere, anak doi bebere. Mula dong hahurangan ni guru, tong hahurangan ni akada turang doi. Ay saya dah habi kok nape guru bere namion, tong do paran ni